أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قال جماعتي روجاوات بيروز مبارك إن شاء الله تعالى. قال مسلمانا بصحبة أخوة إيرودا مجارة ما مبحثة ما قونيا ما لسر إطاعة خده ورسول خده. يلي مسلمانا دو قرآن بيروز دا و دو حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام دو حديث نبي الشريف دا إطاعة خده ورسول خده بهنك اصطلاحات بهنك كلمات تاني نافداين. أول إطاعته اتباعا، امتثالا، تأسيا واقتدايا. يلي مسلمانا إطاعات بمعنى كو مرف ستي خو جخده و پیغمبر خده را دينا و مرف امر خده خدای تعالى امر مرف بتشكر به مرف بكا ومنع مرف نهي مرف جتشكر به مرف خوشي دور بده بكرمانجي دبن مرف بقرا خده بكا. اتباع اوكو مرف تابع بده، يعني مرف بده بي خده ورسول خده. امتثال بجيهانينا امر خده، يعني وان امر خده كو مرف بجيبينه مرف بي امتثالا لامره شبك مرف امر خده بجيبينه. تأسي اوكو مرف رسول خده جخورا تيخا ميناك مرف جخورا تيخا ارناك، يعني مرف بخوازه مرف بيجا قالو دجيانا خويا دين الدنيوي دا جمرا ميناكك لازمه ازوكا كي بكم مرف پیغمبر خودش خورا تیخه اسوه حسنه شو ذات القرآن پیروزی وصاد بيجا ولكم في رسول الله اسوة حسنه. هي جورا در رسول خدا دا میناکم پرخوش، يعني اگر كون بخوازن هون لأرنگا بگرن حضرت پیغمبر جورا ارنگی کی خوشه و باصطلاح کی دن بكلمه کی دن جي اطاعت ذكر كرنه دو قرآن بيروز و حديث پیغمبر دا اوجي اقتداء. اقتداء كم مرف بدا بي ريو ري چكاوان و كم مرف پیغمبر خودش خورا تيخا رهبر تدي قوا كم مرف دريكي دا هره و مرف جوي جيرا غريب با لازم رهبركي دليلكي جمرف راهبه كو ري نشان مرف بدا اجا خوده و رسول خوده ريا دين جي ريا دنياي جي ريا حياتي جي ريا مرني جي ريا آخرتي جي شيني مدانه. يعني مسلمانا فرقك مزن دما بين سيستمك بشر إنسانا تشكرله و فرقك مزن دما بين او سيستمك خده آوا كريه بواسطه پیغمبرش بشریت را گوتنه. یعنی مسلمانا دی اطاعتا يعني دی سیستم الهی دا دی سیستم خدا دا دی دین خدا دا اطاعتا دین اطاعتا کی بزانبون بالشعور بحرمات و بحسكرن تكرنه نوا. يعني مثلا از مناكي كي بيجم مثالك جورا بيجم كو خوشك امكار من جهاز بقتينن. السلام عليكم. علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا ام بيجن مرف لباجارك دجي مرف لمملكتك حياة خو دوام دكا هن قانون وقرال وقاعدة هنا جار هي مرف كرها، يعني بمرف جرانتي بمرف نخوشتي فقط جترسا مرف جزاء نخو مرف رعايته وي قانوني دكا لبلد قانون خده دا اصلا تشتكي وسانابه. يعني قبل كو ام نيتا الميجتين نور ام دخوازن كو ام ربي خو راضي بكن
هم ام خشيتكي يعني حرمتكي معنوي ام حس دكن او دكرنا وي عبادتي دا ام زوقك يجي دستين نور يعني قال مسلمانا ام بيجن قفا ون قربانك الشرجي دكن دريا خودي دا ونددن هم ون بمالي خو انفاق دكن هم جي ون حضورك معنوي دقلب خدا حس دكن قال مسلمانا اطاعت خودی جبوک مرد بده مطیع خودی را پیشیا هر تشتی گره مرد خودی زانبه و مرد خودی ناز بکه پشتی که مرد خدای خود ناز کرد نوار امیر باش دزانبن که تمام خالق کائنات چی تشتی که کائنات داهی خودی جبو مچه کریه و ام حرمتکی روحي ام تشدكن ام خشيتك القرش خودي ام حسدكن و اطاعتي راتشتي قوتن او كون مرف امري خودي بتجيبينا و مرف تشتك خودي منع مرف جي كليه مرف جي دور بدا اوي هانيكا جيراتي قوتن اطاعت دو قرآن بيروز دا و سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا جلك آيات الحديث هنا امر مدكه بإطاعة خده ورسول خده قال مسلمانا دبي روكي كره متى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حضرت الزبير بن عوام حضرت الزبير كره ديام حضرت صفية بنت عبد المطلب متى پیغمبر مياه حضرت الزبير جوان صحابي كو هيل الدنيا بيا مزجينا جنة جوان راهاتية عشرية مبشرية حضرت الزبير و زلامك أنصارية قالي مسلمانا لموقع حار نافي بلغيكية باخچه واني خرما هبونه آوكي دپشت مالا حضرت الزبير و مالا اوی جیرانی ویدا درباست بو لبل آف پیشی دهات سر باغچه حضرت زبیر داویه دچو سر باغچه انصاری حضرت زبیر باغچه آف ددا به دوره یعنی روکی دوره حضرت زبیر بو روکی جی دوره جیرانی وی بو دبه حضرت زبیر آوه کرد که باغچه خو آف دا جیرانی وی گازی کرد گو آوه برده برا آف جمرا وره حضرت زبير قال هيدا ام بدوري الكر ويرو دورا منه ولا از حتى لي باخشيخ آف ندم از آفش ترى برنادم مناقشت كن نهاية درن با پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر خودی هر دیج گوداریت که حضرت پیغمبر ودگره سر ای انصاری دبی برا زبیر باخشیخ آف ده پشتی آفدان خطات برا آوی برده ایجا دوراته لورا او جامر دبی یا رسول خودی جبر کو زبیر کره متا ته لو ما تبی حکم هانک خدا و احتراز کرد قرار پیغمبر رسول خودی علیه الصلاة والسلام دبی پر محزون بو غمگین بو پیغمبر خودی عاجز بو وجه پیغمبر مغیر بو پیغمبر وگریا سر زبیر گو یا زبیر گو باخشی خو آف ده حتی نیکو آف بگیجه کوکا داره ده هی آوه برده یعنی مادم که که ایرو روژا آفدان دورته حقی تیه خدای تعالی عز و جل جحفت طبق آسیمانا و آیت نازل کرد گلی مسلمانا کان باش قوی خوب بدنه که دبه یعنی اف آیت هانیکا نازل بو نجبو حضرت زبیر و اوی جیرانی بتنه حتی روژا قیامت جمع تمام مسلمان و مؤمن را geçerdi. خدای تعالی عز و جل و هادی بسم الله الرحمن الرحیم فلا وربك يا محمد اس قسم دكم بعظمت ربك خدا بذات خوی کبریا قسم دك صندخو لا يؤمنون ایمان ناینن نابل خدي إيمانا كامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى نكو تناخن حكام دوين مسألاكو لسري بهف كتنا
بيه سبب النقاش والمجادلة دوي مجاري دا دوي مبحث دا حشانكو إنسان تنخن حكام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته وداوية دنفس خدا جي دلي خدا جي ان خشوشكي يعني دلگرانيكا بچوچكش گره نمينه ويسلم تسليما بالتسليميتك تامة حتى نكو تسليم امر التنبن نابن قضية ايمانا كامل خداي تعالى عز وجل ده آيات قادنة داد بجا بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بيجا يا محمد يا حبيبي من امت آخرا بیجه انسان را بیجه اگر کونش خودی حزد کن تابعی من بدن پی من او خودی جوا حزب کن دمکی حز کرنا خودی چه دایه ده متابعت حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدای تعالی ده آیت کا دنیا داد بیجه بسم الله الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا پیغمبر جوارا چه آنی بگرن و من اوش چکر خوشی دور بده خدای تعالی دا آیت کا دن داد بیشه خدای تعالی دا آیت کا دن داد بیشه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرت پیغمبر در حق مسئله دینی دا جهوا عن نفسه خو خبر نادش بر خدا تشكيلا بيجه او تشتكو حضرت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيجه او يا وحيكي جطرف خده دا هاتيه آيات قادره ومن يطع الرسول فقد أطاع الله او كسي كو اطاعة پیغمبر بك او اطاعة خده جدك خدای تعالى عز وجل جبوك مر خده ناز بك قال مسلمانا نواجه جبوك مرف اطاعة خده بك گره مرف امر و فرمان خده زانبه پکی امر و فرمان خده امه چوا زانبن امه بواسطه پیغمبری وی ایکو امر و فرمان خدهش مرا گوتیه پیغمبر علیه السلام خدا تعالی وحیش پیغمبر شاندیه پیغمبرش امت خورا گوتیه گلی مسلمانا عن ابن مسعودين هاتي روايات كرنج ابن مسعود رازبنا خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قضت پیغمبر خطبة خوات قال پیغمبر واغو من يطع الله ورسوله فقد رشد أو كسكو إطاعة خدي وإطاعة پیغمبري بكربة أو يرى الراس دي تيسر حق ومن يعصيهما او کسی که عصیانی خودی و پیغمبری خودی بکه لقاش امر و فرمان خودی و پیغمبری خودی ولا لا يضر الا نفسه او انسان آنجا ضرر ده نفسه خود ولا يضر الله شيئا بتتشتكي نکار ضرر بده خودی اگر خدای تعالی عز وجل جمع اطاعت قضا خود خوازه نکو احتیاجی خوده پیدوی خوده بی اطاعه مهیه بلکه ام محتاج اطاعه خوده نه گلی مسلمانا اگر تمام انسان سر روی ارده هر یک دباشی خدا وقت پیغمبر بنداهی دیسا د ملک خوده دا بقاسی بهسته امکار الفریه شکر وياخد بالعكس تمام انسان سرية ارده دخرابي النباشية خدا وكا ابليس بن وكا شيطان بن قالوا دملكي خدي دا بقاسي بهستكي امكارن تنقاسي شكر حاشا يعني احتياجية خدي بمثلة احتياجية ما بخدي هي مناك كي بيجم جوارا خداي تعالى عز وجل دبيت شيء خدای تعالی دبی دزیاه بنکل یعنی انا ام تب ام رابن دزیاه بکن ام چی زرار بدن خودی ام زرار بدن خود لو ما پیغمبر خودی کو او کسی کو اطاعت خودی پیغمبر خودی که او را راست بینه و او کسی کو اسیانی خودی پیغمبر خودی که
او يا زرار نفسه خو بيدا نادا كسي وزرار دا خو ونكارا بتشتكي زرار بدا خداي تعالى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ديس حديثة كدن هاتي الروايات كرنج أبي هريرة خدا جي راضي به پیغمبر أواغو فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه پیغمبر خدا گو قواكم من نهي واش تشتكي كر من منع وكر مقو فلان تشتي نكن ها خجي دور بدن وإذا أمرتكم بأمر قواكم من أمر وبتشتكي كر مقو فلان تشتي بكن فأتوا منه ما استطعتوا تشتي كود طاقة وقوة ودابة بقدرك وتقاربن ويتشتي هانيكا بكن دين خدا برحمته بشفقته نابي او تشتي كود زيادة قوة واجب بكن تشتي كود طاقة ودابة قوة ودابة بكن ديسا حديثة كي بتشوك امان حديثة كن اجورات بيجن جبوك ونقاربن دحافظة خدا بقرن پیغمبر عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني أو كسب إطعام بك لبي أمر فرماني مورا فقد أطاع الله أو يطاع خديتك ومن عصاني أو كسب إسيانيا بك القارش أمر فرماني مورا فقد عصى الله أو يا إسيانيا خديجتك قال مسلمانا مسألة مهم أدخازم دفرادا از مذكرنا ويا للدين الإسلامي براق بكم يلي مسلمانا إطاعة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دوان مسألة تعلقات خو بنبوته وادقره جريداي بنبوته در حق الدين دايه إطاعة مطلق واجبه شو مرم إطاعة خودت في قرر مرم پیغمبر جبكه لبلي اوان مسألة كو نبو وحيه هاتبه تعيين كرين و پیغمبر جي بالتبليغ ونمكلف به دورادا اطاعتا مطلق نلازمه قالي مسلمانا اطاعتا مطلق نلازمه از جوارا حديثة كي بيجم كات توري صحابي كرام چوابيه امجدويا اطاعتا پیغمبر خوده پیغمبر خوده جانبي ويه نبوته اي پیغمبريتيه و جانبي يعني آلي ويه بشريتك و انسان بيه رافع بن خديج قال رافع قري خديج دبيجا قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة پیغمبر خوده جوي باجار تجارتك مكبو هات باجار زراعتك مدينة المكة مكرمة تجارت پر مشهور بو المدينة منورة زراعت مشهور بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام كج مكة مكرمة هجرة المدينة منورة كير وهم يأبرون النخلة يقولون يلقحون النخلة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديكو إنسان سرسري دارانه دار خرما آشید کن بالمسلم زار آشید شه دارا آشید کن فقال ما تصنعون پیغمبر عليه السلام قون چد کن ون سري دارا چد کن قالوا كنا نصنعه ويقول يا رسول خود اجبري وبيش دا افيا عادت ما ام دار آشید کن قال پیغمبر قول لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا ولك واشين نكرنا بلكي دهات شيء ترب پیغمبر جهل المدينة راقو فتركوه وانجي قو پشتك پیغمبر الله قو راقون تركن آشين نكرن دارك واشين نكرن فنفضت او نقصت او سال دار خرما ويرما وان كيم دركت قال فذكروا ذلك له وانا تشوش پیغمبر قال يا رسول خدا بارت اواغو وما آشینکر و دار می خورما ورما وی کیم بود کابره پیغمبر خدای کوچه گو انما انا بشر پیغمبر گو ولا اجي انسانم اذا امرتكم بشيء من دينكم قوا در حق الدين ودا متشتكي امري وكر فخذوا به ببغرن واذا امرتكم بشيء من رايي قوا تشتكي من القول التجربه خقو فإنما أنا بشر وزامك أجي إنسان حديث كادني دا بيام سلام دبي ولا دبي من إشي زراعتي كذية ونا باقشة من هنا يعني دفرادا من يانش بو حتى پیغمبر أوكي دن دا دبيجه
دبي ون إيش خوي الدنيا جمت شيء تركزان يعني مسلمانا دمكي مسألة التعلقات خو بالنبوة النجرة أوي هانكا جانب پیغمبر بشریه یعنی اطاعت دوی هوایدا دمکی دگره اتباع ما پیغمبر نکو ام خود تشبه به پیغمبر بکن او کو مرف تأسی به پیغمبر بکن مرف پیغمبر جخورا تیخه اسوه حسنه دوی ریو ریچکا کو تیدا مشیه مردوی ریدا مشه دبی روکی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اش پیغمبر مدبه اش پیغمبر مراد بجه صحابی کرام وقامنین بون راست و درست بون چوا باور بکرانا دروتی دوری جنابه وان منافقیل با وان تنبو خوشکی و شلاقیل با وان تنبو گو یا رسول خوده گو ولا نفسا مخارج جنفسا مپیوا تجمرا جهر کسی و جهر تشتی تخوشتری و چیتری و بیترش تحستکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام جرا گفت یا عمر والله حتی نیکو اج نفسا تجی جترا پیشتر نیم بم محبوبتر نیم بم تنابی خودی ایمان اکا به حضرت عمر همه لور جواب ندا شو گو گل وزیفیا کار بم نکار بم یکی بینا ما بونا همه یا رسول الله اج نفسا خوشی بیترش تحست کم حضرت عمر گفت از حرم از نفسا کنترل بکم از کار بم بجی بینم نکار بم بجی بینم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چو مال تفکر کرد قرار خدا اوت کروکی نفس منو پیغمبر خدا الترجیح کدنا و وان بکم از ترجیح پیغمبر سر نفسا حکم هاد گو یا رسول خدا والله اج نفسا خوشی بهترش تحست کم پیغمبر جرا گو یا عمر ایجا ایمانت کامل و پیغمبر و گریا سر صحابیا گو یک جوه حتی کو از جنفسا وی جدی باوی وی وش تمام انسان ده محبوبتر نیم بم او نابا خودی ایمانا کامل خدای تعالی امر مدکه بمتابعتا پیغمبر باطاعتا پیغمبر بحسکرنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لبلی من قوادن جیبو وان کارو باری کو نگره دای بنبوتی و بالدین وابه صحابی کرام پیغمبر وان سربست بردای مثلا ده حربا بدری دا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام اردی لموقعکی لجیکی بجیدکه حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه صحابی کیه دبی یا رسول الله دبی اویا گرشاته یا وحیه پیغمبر دبی والله یا حباب دبی ویا گرشا منه رأیا منه دبی یا رسول خدا دبی اف موقع هانکا اف جی هانکا لگور استراتژی عسکری فران نمو غدا جرا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام بخبر حباب ابن المنذر که از مینا که کادن جوارا بیجم بریره پیره تکی هبیه ناو مریوی المغیس بیه دناو پیره کو زلام دا حضورسزی چید به جنک جمری خورات بی گرت ببرد اف زلام جی درابا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا رسول الله ولا تجیر بگوتا مری مبرد شی پیره کامل دعوا بردان نکرانا پیغمبر خدا دوی یا بریده دویش خدا بترسه اویا باوی زارو کهته دوی یا رسول خدا امر متکی یا ناو بینشتیر کی دوی ناولا از امر ناکم دوی از جی اما قاصده کیمه الچی کیمه خوازم ناولا چه به یا رسول الله دوی کت امر منکی سرسری من سرچاوی من از این خبرات تبکم لی کت امر منکی ولا ازو بی مرکیش هلا نابن پیغمبر جی مداخله ناکه و خو عاجش ناکه صحابي كرام رضي الله تعالى عنهم خداش تمام راضي به قابا كش پیغمبر خدا فرسين يا رسول خدا افتشتي كتاقو افيا وحية وقتا رأياتي فكراتي قابا كو پیغمبر بغوتا افيا رأيا منه وانج رأيا خود قوتن لديسا آتالي قرارش پیغمبران ديشتن عليه الصلاة والسلام دو قرآن پیروز دا گلی مسلمانا هنک حادثه او امراض دنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حرب احد دا پنجی حب وانی کتیرو کوانا خوش داویجن لچیای احد لقونتارا چیا وان بجی کرد ایک چونه حجه چونه سر شهید احد دبینن
پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوارا کسن امر دا گو اگر کودی دجمن ما مغلوب بون و رویان حتی که من امر نکر ونجی خود تف نگرن و یا خودتا کودی ام هاتن کشتن ترمی ما تیر هاتن سری میجی ما لخون دیسا جی خود ترک نکر پیغمبر امرکی قطعی داوان پشتی که حرب دست بکر کافر مغلوب بون و دست بروی کر وان صحابی که لحونتارا چای احلی بون ولا کافر دارن خواستن جی خود ترک بکن دی حب جوره بوحیلا نچه پیغمبر او امر کرد او جی انسان بون او جی بشر بون چعوی زفره کتن خو نگرتن او زفره که به دست خسته بون جبر ترک امر پیغمبر او زفره هانه که بون مغلوبیت و خدای تعالی دو قرآن دا دو سوره احزاب دا بشکل که شدت لی اصحابی کرام یقاست کرد گلی مسلمانا خدای تعالی ما و تمام مسلمانا اطاعت خدای و پیغمبر خدای محروم نکرد خدای تعالی اطاعت خدای و پیغمبر خود بشکل که بشعور بزانبون بدلخواستن بكيف وزو بخشوع وخضوع تغنسي بما نكرها يعني قالوا كم رامل الميش بكنا مع وسام عم ستيخ ودرخل ام فتري خو بدن ام دبابو ام زو بدن نبي واي قالوا كم امري خدي بجياني ام حظك معنوي ها كيف ذوقك خوش جروشك ورا ما ام بكيف خوش بن اجا خدای تعالی عز وجل ما و تمام مسلمان عالم اسلامی عالم بشریت به هدایت قرآن و به شریعت پیغمبر هشیار بکه خود تعالی امت اسلامی یکیتی وانشه که و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الفاتحه.